Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the Merciful, the Compassionate. Dear audience of Rohi News, today is the second day and second video of Learn Language program. I hope that you have watched our previous video. It was about to be verbs and contractions in English. The Rohi News او په ځانګړي ډول د ژبزده کړې پروګرام ګرانو لیدونکو ستړي مشئ. نن د ژبزده کړې پروګرام دویمه ورځ ده، دویمه ویډیو تاسو سره شریکوو. زه هیلهمند یم چې تاسو به زموږ لومړۍ ویډیو هم کتلې وي. Dear students, now open your books, page number 8, unit number 1. Today's topic is how are you. ګرانو زده کوونکو، د هېډوې بګینر سټوډنټس کتاب اتمه پاڼه لومړی یونټ خلاص کړئ. زموږ د نن ورځې د درس موضوع ده how are you. how are you پښتو معنا ده تاسې څنګه یاست. Whenever you face with someone, how will you ask their condition and situations. هر کله چې تاسې له یو چا سره مخامخ کیږئ او غواړئ په انګلیسي کې د دوی د وضعیت یا د دوی د حالت په اړه پوښتنه وکړئ. So we are talking about this condition and today lesson. د نن ورځې په درس کې په همدې موضوع باندې خبرې کوو. Look at your books. There is a short conversation between Pablo and Ben. Pablo: Hi Ben, how are you? Ben: Fine, thanks. Pablo: And you? Pablo: I am okay, thanks. The second conversation. Ben: Hello. Hello, Mecca. How are you? Mecca: Very well, thank you. How are you? Ben: Fine. پاتمه پاڼه کې لومړي نمبر محاورې ته وګورئ. دا د پابلو او بن ترمنځ خبرې اترې دي. پابلو وایي Hi Ben, سلام بن. How are you? تاسې څنګه یاست. بن په جواب کې وایي Fine, thanks. ښه یم، مننه. And you? او تاسې؟ پابلو: I am okay. زه ښه یم. Thanks. مننه. دویمه محاوره. بن وایي Hello Mecca. سلام میکا. How are you? تاسې څنګه یاست. میکا: Very well, thank you. ډېره ښه یم، مننه ستاسو نه. How are you? تاسې څنګه یاست. Ben: Fine. زه ښه یم. Now, dear students, how are you? تاسې څنګه یاست. It is a WH or informative question. دا یو معلوماتي پوښتنه ده. WH ځکه ورته وایو because it has the letters of H and W. And it is also called informative question because we get more information about how. This is a specific question whenever we ask about condition and situations of someone. Have WH پوښتنه ده، معلوماتي پوښتنه هم ورته وایي. WH په دې ورته وایي چې د H او W توري په دې کې شتون لري، او معلوماتي پوښتنه په دې ورته وایو چې په دې سره موږ د یو چا په اړه ډېر معلومات ترلاسه کوو. د چا لپاره استفاده کوي دغه WH. have چې WH پوښتنه ده د کنډیشن یا سچویشن لپاره استفاده کیږي، یعنی کله چې موږ د یو چا د حالت یا وضعیت په اړه پوښتنه کوو. For example, if I say How are you Ali? تاسې څنګه یاست علي. He will answer me I am fine, I am okay, I am very well. تاسې څنګه یاست علي. زه ښه یم، زه ډېر ښه یم. Or I say How is your job? ستاسې دنده څنګه ده.
Here I am asking about the condition in situation of someone's job. د یو چا د دندې په اړه زه پوښتنه کوم. How is your job? So how is a double H question. We use it to ask about condition and situation. So now if you want to make a short conversation with how are you, you must follow these points. And the first, you will say hi. Then the name of the person, for example, Ali. After that, you will put the how are you sentence. Hi Ali, how are you? Salam Ali, تاسو څنګه یاست? Hi, person's name. How are you sentence. لومړی به سلام وایئ، ورپسې به د هغې کس نوم ذکر کوئ او وروستی به د how are you یا تاسې څنګه یاست جمله استفاده کوئ. This is the first part of a short conversation in which we ask about the condition of someone. In the second part, we have the response or the answers. If you start a conversation with asking someone, the other one will answer you with these tips. When you make these questions, the other person will give these answers. When you say, hi Ali, how are you? Ali says, fine, thanks, Ahmad. And you? Khayam, manan Ahmada, au tase. So this was our today's lesson about asking how are you. زمون د نن ورځې درس تر همدې بریده و چې څنګه د یو چا د وضعیت په اړه پوښتنه کوو او دوی بیا څنګه موږ ته ځواب راکوي. تر بیا ښې چارې.